Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang saya kawan-kawan, ini channel punya tempat atau ini channel member punya, alhamdulillah bikin lagi Singapura punya video. Tapi abang kami tengok sudah satu kawan pun saya sudah cakap, Malaysia punya satu kawan, dia cakap, abang kamu lepas hari punya Singapura punya tempat straight ada mari yang tempat first prize Singapura. Kami tengok, saya mungkin itu hari date berapa kan? Date berapa kan saya tengok dulu mana itu date juga. 10 hari bulan 10 hari bulan. 10 hari bulan saya bikin video, 11 hari bulan saya tidak bikin. Pasal kenapa? 10 hari bini bikin ada nomor satu mata kurang tak ada kerja. Lepas hari apa? 11 hari bulan. Oh, 11 hari punya nomor kami tengok. Kami sendiri pun boleh tengok saja. Abang tak mau taruh sini lah. Kami sendiri ada boleh tengok saja. Apa macam company? Ini apa nampak? 7498 kan? 7498 kan? Apa macam nombor lulus nombor buka dia nomor 1. Singapura punya tempat. Banyak nombor ada buka. Tapi saya tidak kasih solution. Hari ini saya ada macam mana cakap. Kemarin saya Facebook punya tempat masuk Facebook punya tempat tengok satu orang live. Mungkin itu orang Bangladesh punya orang. Betul-betul juga Bangladesh punya orang. Pasal dia punya suara. Memang Bangla ada sampur saja dia kasih Hindi pun cakap. Dia cakap Singapura punya company bukan government punya company. Bukanlah. Saya cakap ini bukanlah. Ini bukan government punya company. Ini public company. Oke. Apa saja kami tengok. Hong Kong punya tempat. Lottery company ada. Ada juga. Malaysia berapa? 6 company ada juga. Cambodia 6 company ada juga. Itu semua company public juga. Bukan di government punya. Tapi ada ini macam Cambodia, Christian country. India, Christian country. Kristen, Hindu, sampur macam Muslim apa semua sampur saja. Tapi mana-mana allow juga. Allow memang tengok. Government punya macam ini government macam mana allow. Malaysia punya 6 company government allow. Tapi orang ada condition saja. Apa yang policy? Muslim orang tak boleh beli Malaysia lottery number. Tapi tak ada beli gak? Beli juga. Mana tak ada beli? Okey. Singapura allow semua orang saja. Atau Muslim kah atau Hindu kah apa-apa saja orang boleh beli. Tapi government strong ini macam saja. Kalau kita ada nombor menang $1 million atau $2 million atau berapa dolar kita ada menang Singapura punya tempat, kamu lottery punya money guarantee Singapura government. Not have a sitting. But Malaysia have a condition. Malaysia just buy a number and China, Hindu and Christian. Not Muslim, not allow. Okay? So money have this guarantee and another friend, just a Hindu Christian, this friend, money guarantee. Not have a issue money. Okay? But Muslim had issue money. Not allow and this Muslim. So you carefully buy a number and this Malaysia. Singapore can you buy number? Must strongly company handle your money. You win, must you give your money. But very careful, 2025, coming this very difficult number coming. Not have a Malaysia an issue, not have a Singapore issue. Any country lottery company this time number again open. I hope your again open number you not win. Must be not win. So this number just luck you. You luck good, must your number coming. Not have a luck, not coming your number. This lottery number not have a guarantee. Any number not have a guarantee. You luck good, must your number coming. But I just speak my new friend and new friend not by number. Please, I hope you stop not by number. This time number not working. Can you by number must be. Okay. Follow the channel video must be 5 days and 3 days and 4 days. Working number by you number. Not working, not by. Can please my all friend, an Indian friend, Bangladesh friend, any country friend, the channel, video like. Please subscribe the channel, press the bell icon. I just, all friend I speak, brother, can you buy number and iBet system. This time Malaysia friend understands iBet system. Malaysia language iBox and Singapore language iBet. And ordinary system, ordinary direct system. English speak direct. But Singapore maybe this language same ordinary and direct same language. So brother, I many video not speak English this time and this very hard policy and this and YouTube
and Facebook all company this time very hard policy. But I all friend I speak brother my calculation number not have a guarantee like good your number coming. Adalah kawan saya sikit-sikit pandai cakap bahasa English, sudah cakap macam mana sekarang sudah company. Okay? Ada orang memang ada cakap ini government punya company. Saya tahu saja ini bukan government punya company, tak ada lah. Ini public punya company tapi government support juga. Government kenapa support kami orang pun tahu juga. Ini ada nombor juga. Company memang ada tax juga itu government. Atau Malaysia pun ini macam government bagi tax. Itulah government ada support dia punya money guarantee saja. Mungkin ada orang paham saja. Tapi ada macam mana sekarang company itu orang pun tahu saja. Nombor ada buka, tak balik buka. Tak balik buka, tak balik buka. Kalau tak balik buka, nombor kena susah lah. Dulu kalau 100 orang beli nombor, kurang-kurang 5-10 orang nombor kena. Sekarang kenapa 1 orang kena susah? Pasal sekarang company ini macam semua company sama juga. Macam 8-9 company satu kali draw kan. Semua company ikut sampur. Sini nombor sana buka, sana nombor sini buka, ini macam saja. Atau kalau kami tengok kira ada cun-cun ada juga. Nanti Billy tengok tak ada. Atau dia buka consolation punya tempat. Betul. Oke lah kawan, minta maaf saja. Siapa yang channel ini punya tempat ada tinggal. Tengok saya banyak kawan. Dulu saya satu kawan Singapura punya tempat. Aku bagi dia nomor, dia hari-hari ada nomor kena. Sekarang dia pun ada kuat kalah sudah. Kurang-kurang dia ada kalah 4-5 ribu dolar. Betul loh. Kenapa sekarang nomor kena susah oh. Wah susah. Oke. Okay, brother, I give and tomorrow number and Singapore Pulse. But can you buy number? Very careful. So I already speak English and Malayu. Okay, my friend, please this channel have this one option coming and channel membership. Any friend, this system you can buy Malaysia. I speak Malaysia after can speak Singapore. Okay, Singapore friend follow and my channel membership. One system have Singapore friend $10 and Singapore money, and one system have Malaysia friend $15. Okay, not 50, $15, 15. Okay, ada ini macam juga have this one system Malaysia 50 RM Malaysia friend and normal Singapore friend you can buy just 20 RM. Okay, so please follow the channel membership. Many subscribe have the channel. I hope you can like the channel, like follow my channel and join button. Okay my friend, thank you. I give an box number and tomorrow Singapore Pulse. Maybe speak Malaysian language, not speak English number not coming. Okay, adalah kawan tempat box sudah bini ada tulis sudah. Berapa hari aku bagi saja video. Tapi Singapura memang hari-hari masuk. Kalau tak kerja lah, ini video kita 2 hari pakai. Oke, bah 2893 1601 8574 3492 single digit 5760. Atau macam ini juga 560 570 607. Macam mana yang sistem kita mau buy number. Kalau buy you ini one system, I speak not sure you can buy this system. Any system you can buy. Okay, 6074 6072. This one I speak English. Maybe problem after number coming. Okay, speak Melayu language. 6074 6072 6079 6074. Tadi sudah cakap 4. 6073 6078. Ini macam 6071. Okay, ini macam kita mau bikin 6 set saja. Oke, iBox atau iBet coba. Lag bagus boleh menang saja. Hati-hati saja. Oke, bini apa-apa tulis tengok dulu. My wife already can buy it, text already. You can follow this system. 4D number 95%, 95% working and 4D number. And 3D 100% working. But 3D can you understand? First digit and last digit. First 3 digit and last 3 digit. I hope my friend this number not can buy this system. One system minimum 10 set. Okay, 2 system 20 set. Big number, big amount you can buy number. I just 4 set number you can buy. Then sample this number have this box number L system. Any system you can buy 9. Okay, 8194 4746 7620 1092. This system and this 4D system 95% kerja. Okay, abang mau turun saja yang kasih yang 2D punya number.
Oke, masuk yang 2D punya nombor Singapore Falls. Kalau tak ada curi ya, kalau tak ada curi, mesti pun betul cakap. Kalau tak ada curi, cun nombor buka. Tapi kami tengok sudah 1 hari. Kemarin ya, ada video tak bikin. Bila yang tak ada bikin, tengok semua nombor box punya tempat ada buka. Cun punya nombor buka. Ikut-ikut mesti mau beli saja. 7628 2894 9413 1380 8065. Apa yang formula tak ada 100%? Oke, apa yang formula? You luck good must your number coming. Kiri kanan atas bawah sekali mau cakap. 7617 5928 2817 7659 1794 2837 9437 3713 9446 1346 4680 1329 8029 2965 8050 6550. Mungkin ada orang faham sudah macam mana abang sudah cakap. Oke, tapi kiri kanan atas bawah sudah semua cakap kan. Sekarang mau target saja. Biasa semua video punya tempat kami tengok abang ini macam target saja. 5028 2928 4628 1328 8028 6528 1765 1750 1780 1729 1713 1746. Lagi ini nombor 5929 5946 5913 5980 5965 5950. Mungkin sudah semua habis sudah. Siapa yang channel ini unsubscribe sudah, mesti subscribe saja. Tapi baik, ini macam ada orang macam subscribe sudah nombor kena, nanti tak kena unsubscribe. Jangan ini macam tak maulah. Oke? Kamu tengok saja free video tak ada masalah. Tapi jangan ini macam saja. Kamu subscribe pun tak ada beli, like pun tak ada beli, atau komen pun tak ada beli. Boleh suka like pun boleh juga. 1.000 ini Singapura punya tempat kurang view saja saya tahu. Tapi berapa yang ada orang tengok? Like berapa orang? 100 pun tidak sampai. Komen berapa orang? 5 orang, 8 orang. Kenapa baik? Semua orang apa mau minta nomor saja kah? Kalau saya stop video, lagi marah-marah komen punya tempat. Ini channel ini macam apa macam. Sudah cakap 2 bulan saja ini macam. Kenapa mau lagi bising-bising? Suka abang channel punya option ada juga. Channel ala join dulu. Oke? Esok jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.